زول في اللون لقينا قوس كي نروح ديوث كثير كي هادي ديس ذيو هنايا دي موا اخذ من فلاس يونو مازداي كي نتودسا مع كوليكتيف دورغانيزاسيون اكس وجد المن نوسكا 14 ابريل ذاس الحد عندها غادي اين منقر اين مسمان اماكر نتفسوث بغانا نجمع لي كوميتي كتيرين دي فرنسا وكنين هاد مليلين اركازن تيلاوين تيواتشولين زراش تيدوكليوين تيمازيرين سوماتا كاكين وكنا دروحان سوغث وكنين اسفوغلن اسكين نوماكر تفسوث دا شو قلنا فين تكفيا كي نوماكر تفسوث وكين هذا شكاع بيسفهم ونفقينا وسكين ولا ميا كان وكين ماجد بومقلا ومينيا الزول فلاك ماجد Azul Rachid, Azuluk Khalar d'Itoualin. Voilà, ça c'est la mot que les Azul il Canada. هكا ماجد قبل انه حان دواعي تقرج تغيير تقرج وقبل نتقرضش كي غيسقسيين يزيك كي ويفون انا حد نزر تا فيديو تا كي تا وزلان تي ودهكا كي ومازال كي نتود سانا الكوليكتيف دورغانيزاسيون نوما كاع نتفسو حتى نغون ولا سيد نغرون كارتاير نروح في الخلاوي انا ما قارت فسوث ذا من زوس الساقي. Appel du collectif d'organisation. Le 14 avril 2024 à 14 heures au Parc Montsouris, les Kabyles de France et leurs amis de toute nationalité accueilleront le printemps. Le collectif d'organisation appelle femmes, hommes, familles et enfants, ainsi que les associations berbères, à venir en masse pour fêter dans la gaieté et la joie l'événement Amagern Tfsouth qui met à l'honneur la femme et rend hommage à la nature. Dans l'esprit de notre culture de partage et d'échange, merci d'apporter gâteaux, confiseries et fruits secs pour les déguster sur place, tous ensemble. اخلا نغلد اويفن اما جيت تسقسيهم امزواغون ايوا شو اما كيرن تفسوث ام كيم دبدا وندبدا تيكتي كيم Alors, il a قاد هذا غا كيشطح ذا قمزروي امشي دفدا امشي دوساتي كتيا كي وما قرد فسوث يتسبان كي ديجا وريغا فما قرد فسوث سوف غادي تكتاف كواك هضرق فما قرد فسوث صافي طري لونطون كوماندان كرون تارتيكل في اللاس. Et en 2017, il faut pratiquer. أكل الخدمة في يناير أنا الخدمة في ولاية ثمغراكو ما قلت فسود. ألور في كتاب زوار ذوك 2017 نجمع دكا كانوا ميدنا نخدمين كروند رينيون كاين لا داعي نغادا ليدنا بور faire l'événement كما قلت في السود يوغال بوزر باش لي ريون او ديبي تاسيك تشيلين يوغال تاسيك وخر نقولاد بتي جروب هاك روسي هنا نكمل نبريباري تيدير كلية سور البلان تيوريك on a choisi les lieux, on a choisi شوا باش نخدم اي تو اللي قالت نخدم سو فورم دو بروسيسيون d'un endroit A à l'endroit B. في الوقت 2017 نختار نروح سي لا بلاس دونفير روشرو ال 14e نروح شمال بارك بونسوري. Donc, Gouvrida, un grand charac, un grand camion avec une bande fleurie, de la musique, tout ça. Un fait du parc Montsouris, un fait grand avec de la musique, bon, c'est la configuration 2017. Il y aura les demandes. Finalement, il fallait faire 3 demandes. Ça concerne le parc Montsouris, à la mairie de Paris, parce que c'est la mairie de Paris qui gère les parcs, et à la police, à la préfecture de police, parce qu'on va marcher dans la rue de Paris, donc
l'avenue Coty, باش نفر على البارك مونسوري سي d'enfer. C'est là qu'il y a une autorisation, c'est l'autorisation, la demande d'autorisation pour l'arrondissement, le 14e arrondissement. Alors, on a bloqué Suez, bloqué, il a demandé au 14e, à la mairie du 14e arrondissement. La police qui a l'autorisation, la mairie de Paris qui a l'autorisation. Et finalement, la mairie du 14e, on a qu'il fallait demander au début. On a اسمي الزرع يروح الوقت سيتي ترو تار يوغا نخدمت كومان انا خدمت ولا الوالي خدمت يوغا بشكل كتسافلو كتيس بيويلك قارون راك هكا يا دي لافوني ثلا une brocantale des drônes d'Inna, tout ça, ça va être difficile, il fallait nous demander 3 mois à l'avance, tout ça. Bon, mais bah, c'était moi qui démarchais. J'ai quand même négocié un peu. Un wali en m'a ضرو. عاود غير la police. J'ai eu quelqu'un d'interlocuteur à la police, à la préfecture. قارن خدمن une petite recherche. Non, la brocante تشي تجي سلا ديلي غادي فير. عاود la préfecture du 14e, اسمي ça la mairie du 14e. ناس la police قالت شي اللي la brocante غادي لي فير une rue parallèle فير ناس on ne dérange personne دينا oui, mais les deux Russes Caroises, juste devant le parc Montsouris, tout ça, d'accord, je ne peux pas parler du parc Montsouris. ولا الشارع ديالو شبنا نكمل ثم رانا داخل oui mais هكا غير سؤال كان vous aurez dû demander l'autorisation 3 mois à l'avance الناس داير ولكن النتيجه يكونوا دي قانون فاتلو في التيران دوطر voilà تروح هكا il devait juste une semaine avant qu'on décide continuer ou arrêter l'événement. تينا كيضبطوا كل تقصير في التليفون اخي السيوله لا سيمين هادي افون فوتر ريونيون elle m'a traîné je lui ai envoyé des messages écrits j'ai appelé plusieurs fois ولاش aucune réponse يوغا نكونوا la réunion on a décidé d'arrêter puisque مازال bloqué l'autorisation tant qu'on l'a pas on l'avait annulé. Saoulid, la bonne femme, Saoulid, le mardi, après la réunion. Quand la réunion, on l'avait faite un dimanche. Ah, oui, on a écouté madame. Ça y est, on a annulé le truc. Néramint, vous devez m'appeler avant la réunion. On a convenu avant la réunion. Vous m'avez traîné. Là, on l'a annulé et je vous le dis, je ne suis pas content. Il y a quelque chose de malsain qui s'est produit là-dedans. Vous aurez un site Kakita, je ne comprends pas. Voilà, mais voilà, je vous endosse la responsabilité que nous, on l'a annulé. Écoutez, les gens la communauté kabyle, elle est très puissante à Paris. C'est une communauté qui a une double nationalité. Elle vote. Eh ben, voilà, comprenez ce que vous devez comprendre. Voilà, on vote, le jour du vote, on aura des décisions à prendre quant à la mairie du 14e. Je l'ai un peu bousculé là-dessus. De toute façon, on a annulé. Ça y est, l'opération a été annulée. Est-ce que ça dire mais là, كمان زراد qui est en cours de discussion, on a mangé ensemble et tout, il se précède. Il est كمان جيد مش كما قال نتفسود لا سوري كمان voilà qui race يقدران نغاس mais c'est un projet où il est pour le relancer, pourquoi pas, on peut le relancer, hein, كل شيء يوجد. Il est ok, je suis avec toi, voilà, là c'est ok, d'accord. Et on est deux dessus. Et il va faire une conférence sur la surtout d'autres rites. Alina, c'est
c'est le. ذا مسداوان ذا la يتوسن ذا كمان زغان دي وكاثو نسينا ذا مسداوان ذا مسناو نتسنيلس تي صغاين غوغافاز نادي سداويت اللي نالكو دي باري. est responsable, il a remplacé chacun du département de Mazir à l'INALCO. D'accord. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire une partie sous forme de conférence à l'INALCO et une deuxième journée, c'est sur le terrain. Sur le terrain. Au début, on a repris la même configuration entre une procession, un FEC, dans un lieu. On avait choisi l'Iqal. On démarrait un mlil symboliquement, on a choisi le jardin Tinnef Sherifa, le 14e. Un mlil dina, on va finir à la place Sidi Ben Az. فهمت؟ ديك symboliquement مسيني زامولن تزلي تقبايلي شريفه Voilà. مانازم. On a pris deux chanteurs kabyles au niveau symbolique et on voulait leur rendre hommage par cette action. وقبل تكمل الضواليك نجلي كي ديلا ناس 22 مغرس الى دوسا كوسكاسيا كذا وسلماد كمانات زغاث دي بيرين سوزول فات ميت اريت شي لي بربر ديلا دي لينالكو 22 مغرس غاف 6 هكا. Haka. Donc, finalement, c'était une journée qu'on a tenue dans Gwyneth, à l'INALCO. Le tsar, il a fait intervenir en visio sur place l'aide des conférenciers. L'alou à l'INALCO. L'alou qui sont intervenus par visio sur le Maroc, aux Arabes, qui j'étais présent, j'ai parlé avec Tfsoud. On a parlé de beaucoup de rites, hein. Mais le débat s'est focalisé sur la Tfsoud, pratiquement. D'accord, sur place. Hein. Et ça s'est très bien passé. On a commencé à 18h, il faut qu'à 21h30. Hier, non, on était obligé d'arrêter parce qu'on devait rendre dans l'amphi. C'était ça s'est passé dans un amphithéâtre Gwyneth à l'INALCO. Des étudiants, l'INALCO, ça va, l'amphi. Bon, il n'était pas tellement grand, mais il était plein. On était une trentaine, une quarantaine de personnes. C'était formidable, c'était très bien. J'ai expliqué avec le Tfsou, tout ça. Il y a eu des questions, des débats. Et la deuxième journée, c'était celle qu'on avait prévue pour le 14 avril. Donc, il y aura une ksitz, نولد الجاردن الشريفة. Finalement, il n'y a pas d'espace d'Inar. Il n'y avait pas d'espace pour rassembler du monde. Il y aura un oral à l'idée, si la place d'enfer, à la place de Sidi Ben Az. Il y aura l'après, finalement, au cours du temps, les moyens, tout ça, on traînait avec bien. Il y aura un NES statique, dans un lieu. Et on a opté pour le parc Monsouri. L'année prochaine, des volontaires, on va la préparer encore mieux. C'est une première, c'est juste Gwyneth, le parc Monsouri. Et on a opté donc pour l'événement statique de Gwyneth, le parc Monsouri. On a fait donc, on s'est pris à temps. On a fait la demande 3 mois en avance à la préfecture, à la mairie de Paris. La préfecture de police, quelques jours après, on a suivi la préfecture de police. نشجع d'abord la mairie du 14e. نشجع d'abord bien avant 3 mois 4 mois avant. نشجع de bloquer la première fois. On a eu l'autorisation de la mairie de Paris. Je suis en contact avec la mairie du 14e, donc c'était bon, ils nous ont donné l'autorisation. La préfecture de police, il y aura le Saouni, tout ça, on a fait ça un peu en retard d'ailleurs. Une plateforme, il fallait passer par la plateforme, dans les règles. Il y aura finalement, dernièrement, quelqu'un de la préfecture de police, il a connu. Puisque c'est dans un lieu fixe,
dans un parc, on ne gère plus la situation puisque là, chez la processionnaire, il ne servait plus. Ce n'est pas dynamique عندك كاين تلعو اثيليتيكلي Non, quand même, hein, D'accord, Bon, là, une allée, on peut marcher un peu quand même, hein, d'accord, sur une distance de 200 mètres, à l'oral, avec d'accord. je suis sur ballon. Donc, on a invité Tiwachouli, tout le monde de la communauté kabyle, avec des D'accord. enfants, des femmes et les amis, hein, ou les associations qui étaient de Nèvres, hein, les associations berbères, les amis de toute nationalité. On a fait un appel parce que, le 14 Azka, on a fait appel للفلوس دازتو كل يوم الورش دزات نخدم هذينا سير بالان نشضاح ايتو هذه اللي كيلك بتي شونتير كي دعنا دي غنين فوالا ادلاوك القوت ادلاو الماكله نغد ديجا في زيدانين تو سا نغد ادلاو انا في ابل ولاد داوين اكن خدم دي ثمورت قول لنا داو شطح الماكله يدس et on va faire un grand pique-nique avec de la musique, de ballon, et tout. Voilà un peu la configuration de l'événement. تنمير مجيد كيف دينا كمجيد تود سان كي إلا نديكس إلا سو مس دوان أمنادي يتوسن كمال نايت زناد داك دانير خلقن داك كيسلو لاند يون مزلاي ما نمسداس كي يشبان ماسين فنكال غنضان يدير شالي مجيد بومكلا سلمى بوكي هذه 5 سن أكيد كمان نتزغد إجلان سفير تكتيكير إجديفذان سنة 22 مغاص يون نساغا كوسكاسير أفين يشدن ثيم غاوين يكوين لان ذنين على ليميت أكذا ذغني ليريت أغي مازيغان سوما ثاليلان دينون الكور أثي تتباع أزكا أما جاب السوثايلين دي باك مونسورير وكي كوش دي تسمى يوغا دي توالين غير تبع دي بيرير أدروح نستوغل تكيكي غار أفينيو روني كوتي دونك سخسير انجانو نفوي سكا مجيد ويفان دينير ذا شو ثم كيرن تسوث وسما دي تيليان سيزيك ذي ثمورث النار ذي ثمورث مزعاس وماتا يربح راشد أيلا سكواس تسبتيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أرازون قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثالي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت محيا تيركوا ليسكوسن نصبغس دات كيد هنا هما سكلان داس مدس أكتسيدو كليوين إقويليين تزمر ما تعاونام ستللت ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكد غير شدون GoFundMe أما قلت سوتي تسمى قبل تبغران تقديم مليح دو باسا ميديتيرانيا زي خدمت كرا بودي تبورك ولا نوتور دو لا ميديتيراني خدمت ان 28 février la date du 28 février dans le calendrier Ntoura, hein, le calendrier grégorien. Et Yoral, elle a disparu un peu partout. En Kabylie ثقيل حاجه اللي يقول القبيل ثقيل عندنا نظام لا رجعوا يجي بربرفون يقيم يسم الا يقيم يسم كان كيف تخدم لها فهمها et c'est une fête elle était la fête d'ailleurs c'était une grande fête et ça a été récupéré dans le christianisme par
par comment on appelle ça, la Pâque. Mhm. Khatar la Pâque. Pâque, c'est une fête de résurrection. Vraiment, le Mhm. retour de Jésus sur terre, tout ça. Et c'est-à-dire à l'origine, dans les mythologies, que ce soit berbères, grecs, romains, tout ça, c'est une fête de résurrection. Et d'Harcourt, un mythe grec. Un mythe grec, comment ils expliquent Ahmed Fsousagui. Mhm. Qu'est-ce qu'il dit le mythe grec? La déesse de la terre, Gaïa, et Saïlis, il dit تسفه التكست اللي دابيل التكست Mhm. اللي البروسبكتوس اللي على الانترنت التكست في التكست فاهم شكل أتي تولي وكذا غادي تولي اه أتي تولي donc une Gaïa, elle a été emprisonnée, hein, elle a été Mhm. emprisonnée au centre de la par le dieu des enfers, par le dieu des enfers, elle a emprisonné Facilis. Et après, Gaïa n'était pas contente, la déesse de la terre n'est pas contente, elle a créé tout un déluge, tu vois, il a des tremblements de terre, tout ça. Alors, pour en quelque sorte embêter le dieu des enfers, il donne au centre de la terre. Elle lui crée des problèmes. Alors, le dieu des enfers avec la déesse de la terre, au fin d'un terrain d'entente, voilà, je vous libère. C'est Inès, le dieu des enfers. Des séjours au Rhum, le printemps, l'été, après, je la récupère en hiver. Alors, et, donc, si tu veux, symboliquement, la déesse de la terre, elle est toute contente, elle refleurit la terre, elle régénère la terre, tu vois, elle se régénère en quelque sorte, donc la terre se régénère, et c'est une résurrection, le retour de la vie sur terre, à travers Ilis Gaïa, la déesse de la terre est contente, donc ils expliquent comme ça les Grecs, dans leur mythe, ils expliquent comme ça l'arrivée du printemps sur terre. C'est la résurrection de la vie, c'est le retour de la vie, c'est les fleurs, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fécondité, ainsi de suite. Voilà comment ils expliquent dans la mythologie grecque, ils expliquent le phénomène de Omega Psius comme ça. Alors, donc, donc, il a été récupéré par la Pâques dans la fête de Smith dans le christianisme, il a récupéré à travers la fête de Pâques. Il y a le christianisme n'a pas récupéré que la fête de Guy. Par exemple, la naissance de Jésus par rapport à Noël. Jésus n'était pas né un 25 décembre. 25 décembre, ça a été c'est la fête du soleil dans les anciennes cultures, dans les cultures animistes. C'est la fête du soleil, c'est le solstice d'hiver qu'on fête à travers le 25 décembre. C'était ça. Et c'était une très, très grande fête animiste. Et le christianisme du fond, il l'a récupéré, il l'a christianisé, il a mis la naissance de Jésus à 25 décembre. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré la grande fête animiste, donc du dieu Ra, qui décide de récupérer le christianisme à travers la naissance de Jésus. Il y aura Noël le 25 décembre. Et à Thagui dernier, à Megad Fsoutagir, qui était une grande fête animiste, c'était récupéré à travers Pâques. Et comme le cuisine des paysans, on évolue avec un calendrier agraire. Vraiment. Et avec il a dit le calendrier agraire. Tu vois, on l'a lié, ils l'ont lié, un 28 décembre
actuel hein. ديال الوقت الوقت قديم le calendrier vague, tout ça, il va là, où est-ce qu'on peut la limiter, mais on peut dire que Tafsout, d'ailleurs, dans la tradition chrétienne, zik, dans le calendrier vague, le 1er mars. Fahma. Et dans la culture amazigh, kabyle, tu vas gagner le 28 février, tu vas gagner Tafsout. Et c'était une journée. Alors, le premier jour, au fait, c'était les jeunes filles. Hein, c'est les jeunes filles. Elles se maquillent. Tu nous surtout que tu as fils de tout ça. C'est bien, elles font toute la journée à l'Khalaouia. Et tu as تعاوني يدسد فهمت tu as تركلي عاوني يدسد et تبقى المجال تفسوت premier jour de تفسوت المجال تفسوت أقم toute la journée ديال الخلا الشطحات تغني تلحو تركلي غادي تستوك هيداك اللي عاون نبوتي يدسد et en cours de route فرقت عاونني elle dépose des petites quantités à droite à gauche, dans des endroits propres. Et ça, c'est le partage avec la nature, avec des insectes, avec des oiseaux. Donc, à travers ça, on comprend que la fête Goumegeren Fsout, c'était une fête écologique. Le Kovel, quel est ses hélices Azel, il respecte la nature, les interdits. تفسوت خاطر ماشي كان البرومي جور كان ابري الا وين الا تو ان بلانينغ البرومي جور كي دونك ثلاوين مش كان دو غالت الفرق تاع وين نبوتو كذا تشوت توت لا جورني كي قدنا ادو غالت تاوت دوك كرا لي زرب لي كوميستيبل سنت سوكلي نتي زرات شويه تبات شالو كلي ادو غالت ثامن دي ثقيل خدمت إمنسي وما قرنت فسوث ذينا كيدي سنينا دون لا كابيل دي جورجورا سي دي فاون يفون سي دي فيفيت فون غري لي فيفيت اللي خدمت ميلونجي تسوق لي زرب كي كوميستيبل خدمت ان بلا وكسبت ديمنسي وما قرنت فسوث كيدي سينا لا صومام كيدي سينا دي بابور لهنا نخدمن اذريس هاتسيريس اذريس خدمت سباين سكسو ورسن ادريس خدمت لدغا دي 80 بقايس لي بابور فوالا خدمن يمنسو اذريس قارن داير انه هنيا اما قلت فوس سماناس اذريس السمان فهمه كان خدمنا لا ويا الا يؤثر خدمت يعني ثورة وي ثورة يغادوك كي يسلي لي بابور قال يمنسو دريسيس قارن كل يوم قارس يمنسو ما قلت فسوت اي ثورة depuis quelques années دايرات سواء sur YouTube بس كواساكي سورتو عطاسي تي خدمن اما قلت فسوت هكا اي دينا خدم سكسو سبوين سكسو فاللي راسي لو دريس سبوين تملانين داخل تو سا مي والسنانه دريس سي ما تشط يزبل كيهلك هكا كيلا مي سي انيفرون اتشض ميم سكسو اللي مش كاتشض يخدم شطوح يسكر افاشو لي ريشيرش سيونتيفيك là-dessus on explique comme quoi le passage d'un régime alimentaire basé sur les féculents, tout ça, à un autre passage alimentaire du printemps, c'est le alors, c'est le passage d'un régime alimentaire d'hiver à un régime alimentaire du printemps, basé sur la verdure, tout ça. Et justement, Adrien Seguir, pour essayer de réhabituer le corps, c'est-à-dire le corps se purifie du régime alimentaire d'hiver basé sur les féculents, tout ça, c'est-à-dire un régime alimentaire basé sur les herbes, sur les légumes, ainsi de suite.
C'est comme ça qu'on explique le truc qui le plan يوذريس. فوالا دونك اقدر دونك اولا اشو يضرون دي تفسوث خاطر هو كذا ما قال تفسوث دي تو لو لون تفسوث هكيا داغني le 20e jour تلاوي لي جون في دايور تروحوا تفقط داني كيف ادفقت الخلاوي غادو غالد يلقيض خدمت تغرفي نغا شباط وين داني سي ان اوتر ديني فهما لا باز دو كريب دو شباط داني كل واحد كيف يخدم واحد خدمت افيك في الصوص تو سا وين داني خدمت داني ان اوتر بلا اسي سيمبوليك اي لو 40e jour après ma gueule تفسوت دينا c'est تسدر تجمع elle se réunit. Pourquoi elle se réunit? Parce que c'est la période de pâturage, tu vois. Donc un échéancier de pâture, un échéancier de donc خاطر تجمعان خاطر زيك tout était collectif, hein. L'intéressant collectif, le malouk collectif, ainsi de suite. C'est collectif. C'est une propriété collective, hein, de Tadder. Pour Tadder, ça dépend de s'organiser les mansels. Pour Tadder, un échéancier de pâturage. Donc, وإذا أدخل من un listing, وإذا رحنا ذيك السن le premier jour est réservé à la famille fondatrice du village. D'où la famille n'est difken يونا رحنا ذيك سبزوارو. C'est rendre hommage au père fondateur, à la famille fondatrice du village, pour même avec les générations futures, chouya, bien sûr, c'est la famille fondatrice. Après, comme la tradition, c'est la famille de la lignée de la famille fondatrice du village. Après, après bien sûr خدمنا بلانينغ après كل ثواشولت تدات تفكا الجنة روح هذيك chaque jour ça change. Et le premier jour il se passe quelque chose de très important مش كادر نزال يمشي ساول امكساني ادير ثقضعيث تدار يزقال تدار تدير اشو يضرون ذعني تحداين جون فيني يتمقرت تفسوث البرومي جور هذا روح انت ما قرت مش كي امكساونا امكسا ادير ثقضعيث تدار هذا روح تمقرت هذا كيف هذا شبحت لك تبقى تستغراثين الشضاحي تبقى الفو اكومبانيي الدوت وكذا تقضعي ثني الدو غالد ذا كيف الدوتوك الحشاوش النور كل يجيهن الدو الحشيش يتريحين كل مش كان داوضت ترت الحشيش النور كل الحشاوش النور كل ترت كاك قولت au début d'année le premier jour تسوت يجينا تسوت يجينا شو تشبحت خا دونك وكي داغني كيف شبحت خا شبحت اديني المال خاطر سي بريزاج لي زرب ني تسمع باش يغلى الهلاكه في المال اسي تسويت فهمت. اي سميس القويدات اللي دي لا ريونيون اللي خدم الجبان خدمت بور ديجاجي يمكساول خدمت توتا كالوندري دانتردي ذاغن خدمنا الكالوندري دانتردي لان وسان كويك سان تردي اتوح هذا
هذا كان باش تخدم فخار بوندون واقيلا اون سيمين سي انتردي. تخدم باش تشبح ضخامه داوض الجير تو سا لي تريك الكالكير سي انتردي. Il y a des interdits qui sont planifiés comme ça pendant toute la période du printemps. Mais mais c'est des petites périodes. Les interdits. Les interdits, c'est pour ne pas bousculer la nature. Il a il ne faut pas le bousculer. Il ne faut pas bousculer la nature. Voilà. Donc, il a Smith tout un planning d'interdits qu'il faudrait respecter. Il ne faut pas bousculer la nature. Il a les bourgeois, donc il y a tout un planning comme ça que يمازال نزيك القبيل اون بارتيكولي بيسكي الامور القبيل مازال عاد يقول لك مازال تيبغى ونايا زيك يخدم لك هكا. دونك اي à travers ça on comprend bien que le قبيل مازال مثلا il respecte la nature. فهمت. Et le sens qu'on doit comprendre à travers la مقدم تفسوتاكي وكذا تفسوتو en général, c'est une fête. C'est une fête écologique. C'est une fête de femmes. C'est une fête conjuguée au féminin. Donc, parce que la femme, elle porte en elle la fécondité, elle porte en elle la vie. Donc, parce que Tafsut, c'est la résurrection de la vie sur terre. Et voilà un peu au niveau de la symbolique, comment est-ce que qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Tout ça, les interdits, qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est tout ça. On doit respecter la nature. C'est une fête de la nature. C'est une fête au féminin. Par exemple, qui porte en elle la fécondité, qui porte en elle la vie, comme la terre porte en elle la résurrection de voilà Rachid. تنمير كانت نساغ ثقرا تملي اذا كيد سنان كما جيت بمخلا عندها تدعو غاتيك نظام ديلي سلح كيد تدون ازكا 14 كيفري اما كي غنتسو ديلين دي بارك مونسوري دي بيري تيس حيت ويس 15 مازال سما كاين ويس 14 14 ارونديسمون سي زوج على ما تستان اما كي غنتسو ولا خا تزقلم وكنا غتفوقلم اساكين قلان دوك مزغوينا او يفانا كي غتيلين ماشي ديوناسين ماشي حاجه ينايا اما كذو ما كانت سايلين هذه اللي نوغا ذويه هذا وكنا نسحيو ياك انساين قلان دوك مزغوينا هكا هي نوساتا كانت تقول لك اسمها انك ماجد بومخلا وين تنميتي كماجد ادرنا ولا رشيد هكا ثورة قبل ثورة ما نساوضات نخدم بقورة هكايا خاص نعمولاش كل يوم لاسوسياسيون il y a plein d'associations كل يوم تستخدم dans un jardin du département de là il هذا عني mais il a cassé le Kazan خاطر c'est une fête qui peut être universelle qui peut être le printemps il est universel, la femme est universelle, donc ce qu'on porte le message qu'elle nous transmet cette fête c'est universel. Vraiment او يفعل اتشغل من يناير نعمل بكثر خاطر elle va toucher beaucoup de peuples. On va la réussir dernière قبل سكوساكي وقبل اتلونسي اتطف هكا غيد نساغ ثاقرا تنمير طاسه سيتي كتنظاني ماجد بومخلات مكير ذاك ذا مغناس ياري مزوغا غاف ماجد تمازيغ ثيلا بوضغا 20 سكواسن دي 75 ميكلا ذا محبوس تكتيوين تكلت تمزواروث ستساوكون الحبس سكواسني إقوارن بومدين أكن داغن يمجروح فرنسا
الا ذوين اللي قدشنا طاس يتساوون داغني غف تماكيثنا تسمكا هكني يسعى اكيرداس نا الدبلوم دو اس اس ديتود diplôme d'études supérieures spécialisées en économie des ressources humaines سي سداويت لا سوربون مزمات الدنيا السقبالي ثاكرداس يشود ثدمسا تغفولا ثلاثيين ذي زاويت السوربون يوغا تصن يدلسن غان اين يشود كي غان يناير ماكيرن تفسوث لا كريز بربر دو 49 نبود مسلاي فلاس داني لاكاديمي بربر نتسا هذا مزوث دي كان كي القايف اشي دي ضغان كي كان مزغوين يقراوي مزيغان على الاكاديمي بربر مازلنا ومسلاي فلاس ثاقرا هي كي كان تيكت ثنقرو ثوتي دينير رحت تستوق ثاسك 14 هي فريل اكيني ات مقرم ثرسوث اكذا يك انك توجدن مجد دوكالينس ذي باريان كي تولي مثلا زرتكيه كل الديتاي يسيان ملي الجوز ما والنظام ذي سنت النظام دينير قيمه ذي ثرويث